Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man nagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawak apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais, direksyon Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amen, patpatgan may apapagayam, kas kada kadrama dita. Kastoy nga rudan, ti surat ni pagayam tayo Romel, iti Baguio City. Ken ka Mang Bianong. Awagan naklakuman iti Romel. Panagrik nakket, nagragsak ka apagayam. Iswa, tarigagayak launay te makipagayam ken ka. Ta sigurado nga adaw ti masursurok no sikati kadwak. Sapay kumata, at danto ti gundaway makita ka iti personal. Tauray, agpapitsurak la kumakan ka, Lode. Agasem dat ngay. Sige, chat-chat lang pagayam Romel. Agkaruba talagayam. Tamay may sa syudad dayan ta. Kastoy man nga raw darugyak ti surat ko, Mang Bianong. Ani, apa yun, Mami? Anyat sangitan nyo? Ay, kaya't kunti matay, anak ko. Nagsakit laod. Awan mas pingiti kinasakit na. Jaksan ka ba ulan? Kaslaan mo kon. Nonya ti pagkaskastan nyo, Mami. Ay, kastalata na kanayon. Tunggal mo broken hearted kayo. Day talata nagsangsangit ti kukuan nyo umay kayo dito balay. Kasano ka? Nagsakit na talaga. Kasla dyan ka ba uladan da ito? Kaya't kunti matay. Kanayo na kasta, Mami. Ipagbagayo kaya't yung timatay tunggal ag-break kayo iti nobyo yo. Kasano ket nagsakit talaga. Ano nga, minti narami dyan nobyo yo? Nagsuble ni asawa na. Ayop day jay. Kuna na dinan paganano ti asawa na ta naglalaki. Sinublihan na matlata. Inalilaw na tiyawanan bahin. Nagsakit unay tinakam ko, anak ko. Kasla mabagbagsol, di barukong ka. Gusto nga minin, Mami. Saan kayo na makinobnobyo? Agbiag kayo mat nga oray awan tinobyo yo. Adda kami imad nga anak yo, amang kitkita kada kayo.
Saan kami pa'y ayang umdas ka dagiti apo ko kan anak yo. Tagsabol kayo pala itinobyo amang paspasakit mo't kada kayo. Sugsugatan dala ti puso yo. Anak ko. Saan kayo ang nagkonkonsumisyon iti daydi-dadi? Ngem ita nabalo kayon. Mangpidpitot kayo mo't iti batong ituktuk-tuk yo di ulo yo. Da kayo ti mga aramid iti anayin yo. Ay, Jack kayatan! Jack kayatan! Promise! Jack pagtatak ko na nandagita alalaki! Pag inanaekon, dati puso ka kanayon na sogsogatan da! Ayan nga rutin ngayon ni Mami. At dati ti balay, ang paspasana ang manen. Daytan ko ti bagbaga tayo kan kuana. Umayak nga di tamanong. Umay ka, ngem di mo ser-ser muna na. Ang mga no kumaro ti sakit tinakam na. Wan manong, siyak ti makam mo. Kasaritak lang ni Mami. Amo ka kasapulan na ti kasarsarita ita. Alang rod, urayan da ka ading ko. Napatag ti presensyam kini Mami. Kasapulan na ti moral support iti dayti agundaway. Ayan ni Mami manong. Aday silid na sana nang nangan. Anya, makapadagas kan kuanaan no saan namang mangan. Isumot ti bagbagak. Isungaro da kanayon ang sarong karak ti balay na. Ngam nakapupuklat na kanayon iti silid na. Hanya, mo't kami nun ayat kanayon ama broken hearted. Kayat namot kami ti makinubnobyo. Dayta nga rod ket. Naglaka ang mapana ni Cupido ti puso na. Ngam laklakaan da mo talapsutan dayta apana. Iso akanayon mo't ang masaksakitan dyan nata. No kumata saan na makinubnobyo, di maliklikan kumamot dagiti kakasuya pagteng. Amumat ang nagtangken ti ulo ni Mami. Awan apulos ti dengdenggen na. Oray kanayon na mapaspasakitan. Sigilat kamo ta sige. Mami, mangan kayon Apay nga di kay mutten mangmangan. Awan ganas ko amangan. Ala, apay nga nagsangit kayo manan. Kasano ket nagsakit anak ko. Kasladyak kabaulan ti sakit amarikreknak. No amom lakuma no kasano kasakit sale. Magan kayo nga ruden Sana kasta baybay ani mo ti bagiyo. Sana nasayati kasta mami. Gayat kumeten ti matay. Surot ko ni daddy yo. Anya ka din datang bagbagayo mami. Kasano ket kasladyak kabaalanun daytay. Matayak lakuman. Kaya't yung ka dito rumar tayo mami. Mapantayog shopping. Igatangan kayo iti kawas kas kada bagyo. Manjak, adun ti kakastak. No kasta nga rod, sardengan yun di pa nagpulpul ko kiyo mami. Katawan na kayo lang di eksyo. No moamuan na nga, paspasanaan kayo pa ilang aging gaita. Gapu iti pa nang i-break na kada kayo. Ipakita yung kitikan kwa na Kering-kerim nga oray in-break na ka. Ipakita yung asaan yung apagtatak ko ng dayje alalaki, mami. Kanayo na mabroken hearted di inamay mangbiyanong. Ngam saan mo't mapagpaggang
takanayon latamot ti panaki-boyfriend na. Tunggal i-break da, ag-promise asaanan na makinobyo. Ang inton adamam amuna, kan agdaton kan kuana, malipatan naman dagiti sakit anarik na, kat sige manan. Kasi tin na minsan, Ay na, nakapimpintas ka talaga, Amelia. Agpayso. Katuwang, makaay ayaw ti kinapintas ken kinalapsat mo. Ay na, naggasat akon anakam-amuken ka. Ay ayaten ka unay-unay. Sapay kumaata, annadam tuy puso. Di na kumapaspasakitan. Jak lakit di kabaulan o pasakitan nakmet, Kardo. Amang ano ipatay ko daytan. Ikarik, saan ka apaspasakitan? Nagmanilak maten alalakay no pasakitan ka kaidain. Kardo. Uwen gayam, mabalin ka diti bumulod iti kwartam. Ha? Awan pa'y nga minti pau itje anak ko nga daijay Hawaii. So nga, awan pa'y apulos ti kwartak. Day talaga, yam. Ikan ka iti kwartam. Saan moon baybayadan? Agpaisaw, honey, baby? Ikan na kiti kwartak? Wen kunak langaruden, hani. Siya kun ti makaammo. Manungamin aya ti masapul mo. 5,000 pisos laeng may. Basit met lagayam, hani. Kunak lakit din no daklagatan. Kuyogan na kamapan ijay bangko, taag-withdraw iti allowance mo. Ay no, agyaman ako na'y honey baby! Uray may sa ti honey baby, nukas kang ka, may honey baby! Unay daytan. Talaga mga men, I love you very, very much, my honey baby! Romel, anak, iso ni Cardo, boyfriend ko. ha? Kumusta ka, Barok? Nasayat mo, tata. Sapay kumata, palubusan nak ang mga yat iti inam, Barok. Nasingpet ti anak ko, Cardo. Iso sure na sure. Magustuhan na ka ti anak ko, para kaniyag. Saan ka di, Romel? Mami, orayan na ka, Japo ko yo. Tiamok namin, no, umalatoy kayo iti bigat, di tabalay. Kuwa ngamin, anak. Nasapa kami anak kita kini Cardo. Iso, tiyakon nakaalatiw di tabalayo. Nangan kami meten iti ruwar. Kastaya, kano anam amuyo ni Tata Cardo? Idi na panalawas laeng. Anya? Mami, sapay kumata saan agsaksakit tinakamiyo kanya ka? Pampanunuton kayo lang amin. Nabiit kayo pala nagamamu kini Tata Cardo. Ngam, da kayon? Anya kumati parikot iti dayta ket agin innayat kami met. Mami, kasanun nulokon na kayo lang ni Tata Cardo. San nyo pa'y unay ngam amu day jay? Ay naagpada kami abalo kini Cardo anak ko. Iso asigurado adi naktulukwan day jay. Kasano nga iti pan nakasigurado yo iti dayta.
kat di pa nga rod unay am mo. Ay, basta marikrik nak anak ko. Ay ayaten nak ni Cardo. Yal, alikaka kayo laeng, tamangan wag sangit-sangit kayong tumanan. Ay, saanin aniya? Sigurado nga iti saan ang mabayag. Ag-propose meten ni Cardo kanyak. Sorry talaga, Amelia. Ang, agbrektan. Aniya? I-break nak? Anya ti basol ko kan ka? Kuang amin, Amelia. Awan basol mo kanyak. Simang pet jay ex-girlfriend ko idi ka ubing akpay. Balo matain akas kanyak. Ket nariknak nga ay ayatek pailaeng nga aging gaita. Katsyak, di na ka di ay ayatan. Akwa, ay ayatan ka. Ngam mas ay ayatek jay ex-girlfriend ko ita. Aniya? Ayop ka! Anay ko. Imbagbagam nga ay ayatan nak unay-unay, adi nakliputan, ngam nakitam lang jay ex-girlfriend mo, nalipatam meten dagiti karkarim kanyak. Bayadam amin na naititid ko kan ka. Anya, inted mo nga rod? Pabayadam kidain. Ay basta, bayadam. Ay sana mabalin ah. Imbagak ide nga umutangak. Ang kinunam asaan mon abayadan. Sana ya? Iso nga awan nga rod ti singirom kanyak. Ta awan ti utang ko keng ka. Ayop ka! Anay ka! Ayaw pa lalaki! Manangalilaw! Imbagbagami mat ngaminan, asaan kayo na makinobnobyo, mami? Pwede nga rod, mami. Anya ngay data. Imbreak da kayo manen. Kastalata na kanayon, mami. Nagkarkarimat nga me. Adi nakpasakitan. Adi naklokwan. Agnakem kayo masiguron, mami. Bagiyo lang ti paspasakitan nyo. Iti pan na kinubnobyo yun dita. Wen, mami, agando kong kudi. Damag kwar tayo. Damag business ng bati day di dati kada kayo. Agbiag kayo nga ori awan lalaki, mami. Na-enjoy iti biag ori awan ti lalaki iti biag yo? Dalakalaan nga ti mangibagay ti dayta. Tawan kayo mati ti sitwasyon ka. Agmay-may saklagan. Tadan pamilya yung agkapsat. Kasapulak mo tati kadkadwa ngaging gay ti Jakon makabal. Kasapulak mo tati mangayat kanyak. Ipatpatagda ka mat, mami. Un mami, napatid kayo unay kada kami. Ay, basta. Sabali kayo ang anak ko. Mawatan nyo lang tamatin ati kaya't ko asawain. Tanasawan kayo matan. Napatag unay kada kami ti inamay mangbiyanong. Iso nasakit may para kada kami ngagkabsat no daytay makitkita mi amasaksakitan ti inamay tunggal i-break da. Kanayon ngagsangit piman. Ngem no mailiwliwag nan ti sakit tinakam na kasla nalipatan naman na ti amen sakit napasaran na. Impagarup mi ide asaan na makinobyaw ta
nasurok nga inem a bulanan, manipod nag-break da kenay tatakar daw. Ngem, Sapay kumata di naklukwen laeng, Miguel. Amum kadi piton tinagbalin anubyok manipod na baluak. Di kagdanag, babe. Ay ayatan ka unay-unay. Agpaysaw. Katuan. Isong arod ang nagdatonakken ka ta ay ayatan ka unay-unay. Nga oray bakbakutak iti 25 atawan ngem sika. Anya ko ma. Age doesn't matter nga rod. Basta ay ayatan ka unay-unay, Amelia, babe. Ay ayatin kamot unay-unay. Miguel, babe. Oh? Nagmayatan na denggan. Kwarta man nga rod, babe. Ha? Nagpintas nga min di nakita ka sapatos si Jemol. Sapay kakayatak di brand na. Iso na lang ta, nagninamay. No problem, babe. Mapantay jay mol gatangan tati bagbagam a sapatos. Duwata? Kuyugan ka nga road. Kwa, saanan? Uray may saklangan na mapan ni Jemol, babe. Ha? Kwa nga min, jaketa mabannog ka, babe. Isasakto langan ti mapan ni Jemol. Ay, sika talaga. Napatugak unay kan ka. Iso adi mo kayat mabanugak, babe. Wala, babe. Ipatpatag ka unay-unay. Jaketa mabambannog ka. Isong aitad mo langan di kwarta paggatang ko iti sapatos. Tasyak langan ti mapan i Jemol, babe. anya kayo mo mami? Kasla kayo lang may pibusan iti lalaki. Ta nagubing jay boyfriend nyo ita. Inauna pa iti 2 taon. Anya kuma, bibiyang ngay timiterno. Iso tinagpitikan ti pusok. Mami, Ay nahbiyag mo man ti pakibiyangam si Caromel. Saan nakapakibibiyangan? Ta sa anak mo't nga ubing, akas lakit din awan ti amok. Nalipatam sa mo't asyak ti inam. kasano kat kaskin ni Tata Cardo. Di pa'y unay amuday di Miguel. Kasano no paglulukan na kayo laeng. Ay ayatenak ni Miguel. Iso adinak nga rudluk-luk wenday jay. Akas iti kunam. Di nak man pakibiyangan. Sa anak amenel. Tapno isuro nakit din, Miguel. Love life ko daytoy. Mind your own love life. Mami, Imbes sa masuron ka, taada ubing adayungem siya ka nobyok. Proud kakit de tanaal sumpay latoy inam anak ko. Iso nga ubing, jay kaayan ayat ko ita. Ubing, jay na inlove kaniyak, anak ko. Bye, honey. Miguel? Ni, Sally. Ada ka mat gayam dito yung mall. Nagalasan ti aramid mo? Nobyam jay inami, kalpasan na, at dapay sa bali, akain-in nagak mo? Kwa, gayam ko lang day jay. Gayim laang, idinto ta inagkam iti lips. Ha? Agyaman ka ta data diti mall. Tano saan, inikan-kan iti agasawa atong pa. Hoy, aday wamon ti inak ha? No di mo kaya't ada kami iti kabsat ko ti makalaban mo. Manloloko!
agpaiso ka di ti impulong ti anak ko kanyak. Ha? Adda sa bali a babae iti biyag mo? Patpatsyamot day ta, babe. Didak namin kaya't dagit anak mo. Isa kumpurmi mo tanti bagbagadakan ka. Padaksendak madlaw na yun iti imatang mo, babe. Ha? Ngam na isuda ti patsyam. Makamo ka, honey. Babe, tiawag mo kanyak. Saan ahane? Agwa. Kaya't ka lang, ba't niawagan iti honey kan babe, Basta dakan kan, no ti anak mo ti patsyam. Imbis siya. Miguel. No, day tatagbali na parikot iti relasyon ta. Awanan ti maramidak. Siguro, naragsak dagiti anak mo, nag-break tan, babe. Katadakan kan break na. Aklonag, no pay. Nasakit. Saan, babe? Saan tang agbre-break? Saan tong agbalig iti asino man amang gandat, amang rak-rak iti relasyon ta, babe? Nga uray pa'y dagiti anak ko. Naglawag tinakita ni Sally, mami. San nga ulbot di kabsat ko? Sumardeng kan. Makapasakit iti nakam. Tamas patyo nyo day dyan, Miguel. Ngam siyak nga anak yu, mami. Ayan ti ebidensyam. Iti pabasol mo kin ni Miguel. Ha, Sale? Mami, nakita ka mismo. Babae, di inagkan ni Miguel. Iti lips. Nagpintas a babae. Houston! Amok Kaya't yu lang adadaulan ti relasyon mi kin ni Miguel. Di yu kayat para kanyak. Iso akong pormimertan ti laglagaan yu nga istorya. Tapno ag-break kami laang kin ni Miguel. Kin ni babe ko. Sana po do day ta, mami. Inulaw na kayon day di Miguel, mami. Amumi akwarkwartaan na kayo lang ni Miguel, mami. Isong agpanunot kayong meten anaimbag. Sigurado, apanawan na kayon to day jay no awanan ti masip-sip na kada kayo. Makita yo? Makita yo? Talaga kayat yo apadaksin ni Miguel iti matang ko. Uran niya pa'y tiyar aramida niyo. Di yun tumadadaal ti relasyon me kini babe ko. Sardingan yu man apadpadaksin iti imatang ko ni Miguel. No di yo kayat asyak ti makalaban yo. Nagbalinay na bulsak ti inamay, itinagan ni Ayat mang biyanong, da kami pa yun nga anak na ti dakas kan kuana. Yal alika kami lang ti inamay mang biyanong. Suportado kami nga oray makinobyaw, no iso ti pagragsakan na. Ngam kanayon amasaksakitan, kat ti kasakitan ita. Nadnadlaw aluklukwan ken kwarkwartaan laang ti obeng a boyfriend na. Saan na kami apulos at denggan ti inamay mangbiyanong. Isuro na kami kumait ti rumbang aramidan may, tapno mailise ni mame iti imate mananggundaway ang nobyo na. To'y pagayam mo, Romel ite Baguio City. Pagayam ko, Romel, saan nalaka nga alukuyan ti may saan natangkan ti ulo na tapno aramidon na ti kayat mo. Kastamutan ti panakilangan kadagiti tao natangkan ti ulo na. Mabali na makapaupay dayta, nang runaket ti inampay ti masiknan. Ngem saan mo kumang iparparupat ti kinatangkan ti ulo na, wen nga isuket agbidbidot. Ti may sa makagapaw no apay natangkan ti ulo ti tao, nga awanen ipirpirit na apamagbaga, kete wagas da. Gaputa masurunda no ibagam nga agbidbidot da. Correct.
Panagkunada ket amudan ti kasayaatan na wagas tapno aramidain dagiti bambanag. Ket dayta ti makagapaw no apay nga agbalbalinda a sensitibo no kasta a mabagbagaanda. That's right. Nalabit makita dati kinapudno nga adda sa bali a kapanunutan akas may sa personal panagatake nga oray saan mo nga igaggagara pasakitan daytoy. No ipilit yaw nga agkabsat ti kayat yaw mapasamak iti inayaw amangan no agbanag pay dayta iti panakaupay na. Agtungpal iti kinaliday. Oh no! Ti kinaliday wenno sa nakinaragsak ket agrairang emosyonal sakit ti kadwan na atao. That's right. Ado atao ti agbalbali na biktima ti kastoy akita akasasaad ti emosyon. Inaramid yon ti rabраbangan yaw. Right. Ala, kasta pa'y nga rod, papagayam, ket sa palakumata, nakaipaay kami manayin iti linglingay kada kayo amen, aging gay ti sumarunaw ngayon tay panagtatanggay, que Dios nos bendiga a todos. Diyos diagnina kada kayo amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!